يعني بساو بليسك يا ولين أبوي شو بربادي أكملتي وانا تكمل سمانة تولا فكينيا مي فكينيا يا سي جدك سي توبر يعني واي أرجعتي واي كنا أول برافيد أنا مو إسا كنا كاتي أول برافيد لو برباني جاي سابتام كنا مسرت وانا كم مسنا نجاسي namni dhibbaaf soddomii نعم كم مسني نيا تبر نافي نيا تم في التبر أنك مسنا جاسي أما تنافي نك مسنا قلتا في التين أنا في نما يكتب برادين تم بفنا ما تريس إنسان كان وفر هذا بوكا والله جركين تريس jedhe wallahi أما بيجي عرّا بيجي كم مچوك يات मैं उनके कैसा नु बगे गम्मदे नु जरा बगे गम्मदे नु जरा मैं प्लीज बगे गम्मदन जा बगे गम्मदन सब अच्छा बगे गम्मदन यार ना उया का मचुक याद ही जरा खेन्या उनके कैसा बगे बाला कैसन तूने बच्चू हेरु मगारे पूरा गम्मचू ना सदिर Tidebiu sire saguba wajin gangalachu baga gangalata isilachu dabala ngapi khadir gangalatu khadir dinafin sire gubanda bachu please is challenge jala kayan dabala sagar wallahi ما شاء الله تبارك الله بقى جمدن جمتشون كيسن اتهاز لكو سنين جدا كدير في يوم جمتشو كيسن بقى جمدن جتشون كينا يوم هنا فوق ربين والبران اسن حاقو أما اللي سرقي وقتني والبرقيتني أنا ما أرجو ربنا هاتاسسو مالي في جنة بقى جمدن دچا رديبني بقى جمدن جنة يوم اللي ربين يا دمرة دكيسن إسني هاقوتو حاجة كيسن يا كيسن كل ولد إسني هاقبو إيجار دفتوتك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا حليمة أوروتو ويلكام أشمار كفوني هندك يسنو ألاف بيه كيسا تيكا قد أصون جنة نجيني كي إسن حاقا كبو السلام تا إسنين جتشولي هندقني أكام جرتني فيا جرتني وردفتوتا كيا بقى جراتني وروني هنگ أمانا وردفتني غلطو مغلن كيسان دچهاتاو أكما سنتنين أمالي لايك شيري قدشو إيقلا إسنين جدا وروني أروتا تاين رأس منغر يوتو channel كياتي دبرامن ماتي نافتا أنا جبسا غلطوما هميلي نتي مرتني وروني هنگما مالي ناتتني لايكي قوتني أمالي لايك شير قداتي كومنتي بريسا هركا فيا أرغدا ويا دمراد اتجاها أكما سن غمچو كديري فنافي نمي غمنا في نجرو يو إنافتو تاتي مالي وانتي كناني غمنا في جتشودا akkuma isin sirbitanitti anillee akkuma san gammachuu isiniif sirba dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal argattan isin lachuu gammachuu keessan rabbiin haa guutu walitti isin haa deebisu rabbiini dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuutan isin lachuu rabbi achiin isinii haa ga'u sargii keessanillee rabbiin wal bira dhuftanii sargii godhachuu rabbiin nu haa agarsiisu gammachuun naaf kadiirii akkuma itti fufetti jira haguma san anillee gammachuu isaanii hanga kana yoo isinii taphadhanii gayaa isiniin jedha akkasi rabbiin khairii haa godhu haja muraada isaanii haja isaanii hiyyaa isaanii hawwii isaanii waa kulli rabbiin galmaan haa ga'u allahu akbar dubbiin taate azaanni ba'e yeroo ani viidiyoo keessanii isin eebbisutti azaana jidduu fi qaama jidduu du'aayin qeebalamtuudha rabbi haa qeebalu jireenya keessan jireenya gammachuu kalamuu addaan hin baane jaalala zalaaqiyaa umrii dheerinaa ilmallee rabbi isinii haa kennu gammachuun kiyya yoomuu kanuma nama kamiifuu jechuu osoo wal jaalatu gargar ba'e rabbi walitti haa deebisuu ka wal jaalatee haalli jireenyaa guutuu fi dhabees hargii godhatanii akkamis hargii godhannee haadha manaa fi abbaa manaa taana jedhanii yeroo dheeraa dharra'an rabbiin waliin haa ga'u naafif kadiirillee rabbiin daddafitti waliin ga'e ilmallee gaafa hoggaa rabbi isin haa badhaasu rabbi rahmaanii isa harka jira wanni martuu amrii kulli rabbi haa laaffisu fayyallee isinii haa kennu umrii dheerinna
fayyaa bareedduu jiru bareedduu aafiyaa bareedduu rabbi isiniif haa taasisu. Rabbiin gaafa hoggaa milkii gammachuu jidduu keessan lamaanitti rabbi ilma isinii haa kennu. Rabbi walitti isin haa deebisu. Jireenyi teessan jireenya zalaaqiyaa hanga addunyaa tanarra jiran waliin jiraatan rabbi isiniif haa taasisu. Kalamuu addaan hin baane kalamuu waliin lolle rabbiin fayyaa siif haa kennu. Naafisillee rabbiin daddaffitti fayyallee sii kenne. Ilmallee gaafa hoggaa rabbi si haa badhaasu insha Allah. Viidiyoo kee kana share godhaa naafillee dhageettee aamin haa jettu. Rabbiin nu haa agarsiisu walitti deebi'anii gaafa hoggaa jidduu isaanii lamaan ilma argatanii nama sadii ta'anii sadii lama ta'a ka'a sadi ta'a maal jedhanii akkasii lama taatanii sadii taatanii ka'uu rabbii nu haa agarsiisu. Gammachuun kiyya nama kamiifuu gammachuudha. Haadha abbaa manaa rabbiin gammachuu jidduu isaanii jaalala mi'aa jireenya mi'aa jireenya gammachuu yoo hadhabanillee qabeenyi homaa miti. Jaalala namni yoo waliin gale qabeenya san dalagatee ni argata. Rabbiin fayyaa keessan keessallee barakaa haa kaa'u. Umrii keessan keessallee rabbii barakaa haa kaa'u. Hunduma kennayyuu ka biyya namaa jirru akkasuma ka biyya keessa jirullee ka haalli jireenya nutti qaala'illee rabbiin nu haa laaffisu. Waa maraa namni sababa jireenya kanaatiin walitti bu'a. Rabbiin nu haa laaffisu kana hunda alhamdulillah ala kulli haal uumaa godhuu hin dandeenyu. Rabbi amrii kulli nuuf haa laaffisu. Nu haga feenallee jireenyi qaala'ee jennee waan feenallee taanu wanni godhaa jiru hin jiru dalayneetumaan hanga rabbiin nu laaffisee jiraachuudha. Rabbi waa maraa nuuf haa laaffisu. Mi'aa yoo jiraate jaalatti yoo jiraate homaa miti wanni hunduyyuu xiqqoma qabaniin wajjiin bulanii rabbiin hunduma keessanii hunduma kenna ka biyya namaatti irra faca'ee jiru ka biyya keessa jirullee hunduma kenna rabbiin umrii dheerinnaa umrii keenya keessa barakaa fayyaa keenya keessa barakaa jiruu keenya keessa barakaa ilmaan keenya keessa barakaa ka dhibamee rabbi nu haa fayyisu. Ka rakkate rabbi rakkoo nu haa baasu. Kool jaalate rabbiin jaalala isaanii fiixa haa baasu. Ka sargii godhachuuf dharra'u rabbiin waliin haa ga'u jedha mara kiyyaa hunda namaa kamiifuu gammachuun kiyya nagaa fi fayyaadha. Gammachuu jireenya jaalalaa hojiin jiraachuudha. Rabbiin akkuma san nama maraafuu haa taasisu. Viidiyoo kiyya kanallee laayikii sheerii godhaatii gorsi kiyyallee akkasuma du'aayin kiyyallee hojiin kiyya martuu xiqqollee taatu nama fayyaduu hin dhabu. Rabbi yaada muraada nu haa guutu. Hunduma keenya rabbi nu haa gammachiisu. Haajaa waan nu yaanne tan nu yaannes tan nu yaadinis ta'uuf dura yaannus ta'amma